Gazi ihanga Right Honorable Robin Nabanja hamize ku gavumenti Eteireho Obuhumbi 20 obw'esente za Uganda umwaka gw'ebyesente ogu kurebeka ng'omurimo ogwo Kwombeka Eitendekyero erya Bunyoro University gwatandika. Eitendekyero eri ndiza kwombekwa eitaka lyaburerako wa PTC mu rurembo orwa Hoima. Minister wa Finance ejakora Bunyoro University. Ekyo tukimazire tukaenda na kubayiza okuba mu budget ya 2025 tukateka bilioni 20 eza university. Mukuru nugwo gumwe uri minister w'ihanga w'ebyenjenda Fred Byamukama ajumirira obushomankuzi hamwe no kutunda emirimo mu district ya Kagadi. Baitona Prime Minister tukeine ensonga y'amaani muno ekyatalabaniza kandi kaini kugambira ekwatagaine n'amashanyarazi ebindi byona bikweni biribata. Mukuru nugwo gumwe uri minister w'ihanga wa Public Service Grace Mugasa na wajumirira omuze gwo kutunda emirimo ogwatira hansi na haiguru mu district niyemwe. Mukoro ogu gwetabiremu abanyeshengero abarimo myeshengero kazi aba district ya Kagadi Jennifer Chomuhendo Mbabazi Noeline Kisembo Basemera uri myeshengero kazi aba district ya Kibare Harriet Businge Mugenyi uri myeshengero kazi aba district ya Hoima Meya w'orurembo rwa Hoima Brian Kaboyo hamwe n'abakozi ba gavumenti abandi. Makuraga gasha kwa Andrew Musinguzi wa Sky TV ya Genshonga muri Kagadi.